Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Hanyu Trap National Youth Front Sengkme ha khandu tri ukalalingkot arhajar arpasan kalami ban penlong daga jingyakhi ha umot dur jong wok yang nang ba hapersha Civil Hospital Shillong bandawa naka sarkar bakan wengno ya land bank kabadan hapok IMA kabalapan kala syaka MIPA laban kedo baka kenhun menteri sarkar ha khat santri ukalalingkot kala rai ban wengno ya section 34 naka investment Meghalaya agency hadian bakalami kejing persya ahlur kenikaan namar bakanikaan kanya tungku bat garukam trekam ka Meghalaya Land Transfer Regulation Act shejak naispa hanya puwe nakalyang ke HNYF kam shimlahun ya kanigarai namar bahapu ok IMA ka baka kenhun menteri ka sarkar jila hanin kasngi kalapan kalano ya ka syaka Meghalaya Investment Promotion Authority Act kadan kata ka land bank kaba kani kawanra jingma kaba crown na kamanta ka khandau ka syap ka jat benriu namar kaniru kanya tungku bat ka Meghalaya Land Transfer Regulation Act shijak naispa nya puwe hakani kasngi layo ya jingkran na president sengkme uba sadon bla batru na kiwe kinongkit kam bhakmat jongka seng kibade na kiwe ki district habakran hakani jingalang uwe na kidokhat ka seng ulaong baki jiet ikinong yalam banyasat ya kijing e henry habaka sarkar kashna ya ka an nilam jaka omdon uwe ru UMLA ban mi shakmat ban persya Down, down! Down, down! SWF! Jad Penriu! Jad Penriu! Kun rakyat yang berpenduk rakyat kena kayak semua jong sarkar. Isim kabu angnya bangin hap panjale rakyat dalai ru MTM. Namar balai baka sarkar na kawai sawai kapor kila yele akan bala berthok igi. Kumnong insania asyo. Kablok 1 kablok 2 kabadai hok. Thik kani ka jong ni. Harai benta sana kandon. Ka ami lang to tawai sawai kan mut da kajik thmu jingi kalong ban di no sa sam. Ha? Kiborar jingi bargi phai sa po not saribo jingi dengi phai po jenja kibai ha bodar bon kijaka ka biadu no. Bangila sa kini haki sekarang sam. Menta ke sarkar juga pada kelas tang sebengilam benle ajan yang kena ke siap juga bendi sekibar jela kibar jela kewan nang ne tang makamai spa bada ka pa ka phauji kala lot nang ne bat kilai phai no sala ka stong ka thau kari juga hare mangi bala lagi du ya kata ngilai ayu ngilai sei ngidang don je kalai sewai ndon so dai nang kada ko ngi kun ko diberi honyo trap kamdai taga HWF bat baro ke werang ne kalau bagi nyalong kawe kum dikut keberihon yo trap kerang bangin pendojat ya kini suri kopsi lang berot di bakwa nilam ya kari pi jungi ka jing tunggu jong ka kedai ban wanra ya gini ki kom ke ya ki company ke benabar ban sengjam hang ni ho kari jongi kini ni na kaliang jong seng ni persya ajur ya kini namar kalong ke bama hadu ata ya ka ni cai bendri jongi bat ya ka peteng ke ban sawan te ka wei ngakwa ban hang ni bangi kum kaseng nginum aila dalele ru bakan ja kane kari jongi tengok pa ban pesan ni baya kani ka amendment kini ka sarkar me khalia katmu ba kandili lam ya kini ki chaka syakini ki agent syakini company ki bahe na sabar tengok kwa anil bangin numaila dalele ru ya kene bakan ja kani gari kasi jongi teko wei ngakwa banang bana kaliang jong district council ru kalai persya juri kene daga jingalam jong bab penyai sing CM tekadan ru kene ka governing body bope bela penyai do chief minister dah kene kidantang ki clear sarkar sudah plus bakini officer sarkar kabalingo hane kelang ba naga district council umsim layai umsim lapau naga liang jong kan dorbar hima sima umsim dalang kalong kai ke sarkar kalale thombo sepalan MDA kabut iyo fitip haga singau ka jong maskewan basat iwei jupi ba MDA kabut Meghalaya Dragon Alliance kani ka sarkar ka pamenta
hapo kini ki sipo teligi kisnem ngila banong ba maka kayo ban sincere mentala ndir teligi kisnem ngila banong sipun ki an sipun ki kita ki agensi kala warra sangi sipo kani ga bigalaya ka state ka bijungi kamtam namta kani ka IMA mo ka investment Meghalaya agency kendian ako aman panpaw ipi tanga kini kisigi katno kalong kabapang mensim ba ki kena school kijongi what ya ka scholarship pakidai ban yo kimyo mereka kani ka sarkar Meghalaya tang suong ba kata kecil odong kanwan seki kebut lada kisim ya kata ki jaka ki puta jengi ki pada ki popo akar kebut kin Aisyah kitu ki agensi ki baper makin betulun ya kata kam kacing odong kalong kamti ya kasarkar hendrai kadai yangi uluk ulak kiba kijaka ki puta jengi kide ki ajen kibadai kita kinong trai sarkar lari kita kibadai kita ki nyangkongo juga kintit jaka da ki spa akar hadin kata kinsa IY sa kitu gibril badai badle ha ka kerteng jong kata ka development kenyan ako apa oi pi hagin kisingi kadon gaji siya ba sathi sathan mahati jongi ba kadon kawai ka ba nakaliang ka government kabut banbu ya ka CNRD block te kadon ka ba haka skor ka jongi yo singi ba hana kidon ki nongsung chunong jongi ki ba kiwa ban IA ya ka jaka nakipo akar da ka ba IA Hari ladon kita kibangi kot ki agent mo kikwa bantit jaka upat ba kwa banai ya kasurkar hari kasurkar kakwa bantit jaka kabut ayu kata akwa ban buat jengkeli hakade kapor kabut lada upat ba wai ka jaka kabut kitu ki agent bat kitu ki minister ki badai ban yo hok ya kata kinom yo su ya kata kabai jaka takadau kibu da kum kita ro tekendian kan OEP nado usnem ubangila iyo ya ka state kajungi hak kendai nyo puar sa ken kawai pakawai ngangit ba ka sarkar kawan ka sarkar kalik re man ki sarkar bat kamtam kani ka sarkar MDA ngatip ba sibun ki kampenroy kila ngila bonong kila putturoy re ka ba jaman ta kalong ka ba susi adu katata na barba ki kena ki jungi akajaka bikin iyo ban sengkam sengjam mereka sarkar kapik matang sa kita ki investment lani kita ki company ki per ki bala nengkong kacing nudong kadi yangi kun samla ko ki kun samla bapli ka sarkar ka kasim ha ka keteng jong kata ka development resusi badong ba kata kacing le juga kadi tang ban penbit ban petemengi yangi upai ba rukom trekam jong kaseng HNIF kada prayer siya ngem jukwa hi bang ni puturoy tanado kata ya ka ka kambang ile ngi haban le ba ya ka banapo ngem jukwa pan pau ya ka ka pau but kamtam ya kani ka isu ka bang penmi kanang matas ni namar ka desya ka isu ka balakta sya ya ka ri bekerja mandeu juni te filai ka kum ka jing sedang menjongi ban yakhi kani ka isu ka baidai ba kani ka IMA ila pelaj sya ling ba press hadin bala pelaj ngan ba press ni klami ya kanu ka jing penkela ha kanu ka kendon hadin nang tu anda ngila bu ikisti bangin mi ya kani gujung yaki ke bajai-jai de kami gujung kala kendet menen kajung kala ka baidai bag section 34 kabala tok lupa kabala daima dikena act to override others law ya ka kendoa ya ka an ka baladon nadu mansyakum kalian transfer act tila ban override kabuar ka syong bait tang utai ukli do ucerman bat kitu ki member ki badan apo ka komiti kapaskol ngo ba menen hadak ki penkelai ka tu ngitip ngiladan ya ka kendon land transfer act tang bahadu mentaru dang don hi ki bayat lan nga ngaday uway nong suksnong nakaway kisnong kapanganum sim kerteng ha kasnong dang don ki dikar ki bayo batiet ka haba ka kendon ka don dang day mantan scam susu ya ka kendon land transfer act ya ka LTA Henry P1 ra ban penduk pendam sebenarnya ka LTA ya ka land transfer act ngeno mailat dalaliru kani gadi tang kajing sedang kajing ki jong ka HNIF nang ni sman tan sai susu lada film kongu ya kajing keren kajungi ya ka pamenta ngidang ya da ka bajai-jai anda la poi puat ngem ban sisu bangin le da ki kam ki ba kam kongsa Kalau ada kecing itu kau pada Meghalaya land transfer act,
ya ka baka babun ki kendon kawai lagi kendon ka baka syai mi kale lan transparan kong ba kanumdan kanung ka baki tribal kin di lani kinai nong kenti syakinon tribal kajingkeli galong KMI kadai tribal ne kadai non tribal ke sarkar kadai ke tribal ne non tribal nyempat syai ya kata bat ka badang don kan ke jingkemu hak KMI banuan ra ya kata ka landang katahi kadai ke jing tengku bat kami kalaya lan transparan om labiang tang mafin amen ya ka section ka ba lai pusau jong kani ka investment and facility promotion and facilitation act om labiang handrai badai pendo sendan ya kani ka jingkemu banuan ra ya ka landang balai ni hab ban yang ka nongrem badai ban pendo sendan ya kani ka jingkemu banuan ra ya ka landang kadau kalong ba Bandungkong nilai bakumno kini ki industri kini ki investment kini ki corporate ki bala trikam hapo kami jela me kalaya nadu na po cement plan ki badan na po Jandahil shadow ki coke plan ki badan sa West Kasiel sa Sutanga sa tay shadow kini ki industrial area ki badan na po Burnihat baro kilayo ya kajaka kabala pendit pendiang ka sarkar katkum kaan ka barem Henry hang taru upay ba unong song snong omdon jing paida omdon jing onong iye Henry lalang iye pay jing etengko pa Star Cement kalamot susu ban penyar jing ti mausun ka jongka wak ban pendo pendam no ya kato kabangiong kitim pareng ka iko sensitif lani badan ki jingri badan ki merat badan kaler ka bakoy jong kalum na po bro kawai andalay tengko kia peni la kabor namal balayo jing kersian balayo jing kersian ka pura nak sarkar tekei ka banja ladak sarkar ka wanra ka ni ka landang nim ya karan ya ka talek section ka balai pusau ya ka bak sarkar ka lamut ban amen kam dai ban mut ban amen rei ka dai ban amen mardo shwa bakan pendap no ikam ka baka katmu kat barang dan ka ni ka jingmut ban kret ka ni ka landang kadehi ke jingma yangi ka habaidai ka caka ka puta jong kikom nyotrat jong kabri nyotrat ngamal balai ka karanya kata baro si kata lada ka sarkar lagi kadon kam caka nantai company ki bawan na barjala khambun sin kahabanya sibon ki prosedur sibon ki kendon kat hadu bendayo kata ka caka kum kita kendon ki bakham kongsan ki kentup kum ya ka social impact assessment ka environment assessment ka pollution assessment labatai lupa syai kinong song snow labatai syai lupa syai itu kidong di kentoy bak sarkar kamu banthit ya kini jaka banaila ya kum kita karkhana bat hangtau paiba udan ko hak banya persya lani ban priang henrai lada kini landang lada thit lupa ka sarkar ngat harai baro ki jingtemu jong kata social impact assessment baro ki kendon jong ka pollution clearance ka forest clearance environmental clearance kinyak no nama kala ada lupa ka cakap sarkar lada kinyak no puraru kila sulong tang lada kile aru kila sulong tang jingle menne kanum dei su ka jingle kat kum ka kendon jong kai balai ngaung ba kanum dei su ka jingle kat kum kendon jong kai lada ni puli section ka ba pra ba khandai jong kani investment facilitation jong kani ka sarkar ka menchim snam hangne la kriya ki artli ki bor ki ba ninumla ban mundur ba sensyar pai ba la ban krit kumi gini ki bor ka section ka ba kolong kadon kata general council chairman jong general council ada yupa chief minister ki members cabinet ministers baro ki member but ki top ranking secretary jong ki department nadu ki industry ki forest ki revenue kini kita ki member hakani kaya mi ba ndal adan kita corporate ki bakwa ban apply jaka kila ala ban sulai baik direct show minister om dai show bakin daya di kendon ki fair kumbo julong mentang kumbo julong boro syata sywa kani kan kila ya baik direct show chief minister but uno he sarkar haki kerdan fair lalu day pollution new day DMR new day forest ne haki dipandan fair benut ban saila chief minister pengalor kani ke general council kadang sa kata ka high power committee ka bau chairman uday biang chief minister baki
kabinet minister borok hangta gide gide khot kamamut kadang kecingnya salah apa gini ki politician ki balong hai kerdan ki bafer bapak ki department bafer ban lilam lut ya kacaka kaputa kejong kepri hunjau terap banaila ya kita ki nong sangkar khana bakini wan lebor thombor ba kadang lu kecing temu selendet banyak kali agreement dengan penyiar dengan penhe susu nak kalai pausnam syakan ru pausnam kecelam me kalaya jong ka cek meriu jongi umdan iweiru unong nikmat ban percaya ya kata lada nyiapek ya kan kendon hoj menin ni ba ka sarkar kala pendam ya kalamut ban pendam no ya ka section ka balai pusau jong kani ka namar ka section ka balai pusau kong ba ka heading jong kani ka section kong power to override other act kamut kala klaimbor kani ka investment facilitation act jong sarkar hadu kata bakala ban thombor ya kalan transfer act ya ka bakala ban thombor ya kiriti kedustur kata kani kentien ka basyai ka batho kani ka section nyemla ban pediang ya kata dalai leiru namar ba ka khendau ka siap hapo ka bri nyau trap kamdai ka nong kenti jong ka sarkar bawat ka district council ru kadai tang ka custodian ya khendau ka siap kamdai ka try bakala ban ya try